Dem alsam da olur ben şuna. Ekинчи figura bak oturup dur. Böyle treni gitse de yakında. Şuna bir şey kalamayacak. Ben bir yakta arasam başlayalım. Aha, айтсаңар болот, мен сизди каалаган жокмун. Ben size alayım. Сиздин менин жашоомдо жок болгонуңузду каалайм. Sizin bence şunu böyle koyalım. Эмне алып келет? Чакышпаңыз. Бул фигура сизге эмне алып келет? Боль да. Да, сиз дайыма сиз менин жүрөгүмдү ортасыз.